Second day, আজি যেহেতু আমাৰ মেইন মিটিং, সো সকলোৱে সোনকালে উঠি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ফাৰ্ষ্ট প্ৰগ্ৰাম ফটো সেশনলৈ বুলি আহিলো। আৰু ফটো সেশন হৈ যোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হয় আমাৰ নিজৰ ডিভিজনৰ মিটিং। আৰু 3 আৱাৰ্ছ মিটিঙৰ পিছত পুনৰ অলপ সময় এতিয়া পুৰীক এক্সপ্লেইন কৰা। টুৰিষ্টৰ বাবে মূলত ডেভেলপ হ'বলৈ আৰম্ভ হোৱা পুৰীৰ আজিৰ সময়ত বিশাল হোটেলে থিয় দিছে। আমাৰ অসমতকৈ অত্যাধিক গৰমে গোটেই চহৰখনক কেঁকুৰি ধৰিছে। মানুহৰ উপাৰ্জন পদ্ধতি সুলভ যদিও এখন বিশাল বজাৰ ক্ৰিয়েট কৰাত কিছু ক্ষেত্ৰত বিফল হৈছে। সৰ্বসাধাৰণতে দেখা নোপোৱা দৃশ্য ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আমাৰ তাতে বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় দুৰ্লভ বুলি ক'ব পৰা কাছ ইয়াত সাধাৰণতে সাগৰৰ সোঁতত উটি আহি যাব নোৱাৰি এনেদৰেই পৰি মৰি থকা দেখা পোৱা গ'ল। আৰু অলপ সময় সাগৰৰ পাৰত নিজকে বিলীন কৰি পুনৰ হোটেললৈ ঘূৰি আহিলোঁ। আৰু আৰম্ভ হ'ল আমাৰ এৱাৰ্ড শ্ব'। যদিও নিজে এৱাৰ্ড এটা ল'বলৈ সক্ষম নহ'লোঁ, তথাপি কিন্তু লগৰ কলিগ কেইজনে পোৱাত নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিলোঁ। কোম্পানীৰ টাৰ্গেট কমপ্লিট কৰি অহা ব্যক্তিসকলক কোম্পানীয়ে একোটাকৈ এৱাৰ্ড আৰু কিছু পৰিমাণে নগদ পইচা দি শুভেচ্ছা আৰু সাহস জনায়। আৰু এৱাৰ্ড শ্ব' সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে আমাৰ কোম্পানীৰ জাৰ্নি ভিডিঅ' এটাৰ লগতে এটা মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ'ৰে এৱাৰ্ড শ্ব'ৰ সামৰণি মাৰে। Named Signova, a vanguard in healthcare. The motto was simple but firm: to attain leadership in the pharmaceutical domain, with himself as a part of the progress, can relate with the organizational objectives and contribute wholeheartedly in the progress. In Signova, it is believed that coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is a success. Signova has been catering in multiple segments with its wide range of brands, strength to strength. Medicine, cardiology, diabetology, surgery, orthopedics, gynecology, pediatrics, ENT, dental, urology, psychiatry, dermatology are to name a few. Under the able leadership, Signova started expanding by introducing newer divisions in due course of time. 2010, introduction of Avengers division in NE. 2011, introduction of Cardiodiabetic division in NE. 2018, Signova started its optimistic venture in West Bengal by launching Pharma division. In 2020, when the whole market was proceeding with caution amidst the COVID scare, Signova strengthened its presence in West Bengal with the introduction of Avengers division in November 2020. 2021 was yet another challenging year with the continuation of the pandemic, and there were stories of business shutting down and jobs being lost. But in this situation too, Signova confidently introduced another division, namely Cardiodiabetic, in November 2021 to join the league in order to thrive for leadership in West Bengal. Financial year 2022-23 has begun with new hopes and newer dreams, spreading our wings further to Bihar, Jharkhand and Odisha to ensure the quality of finished products and to maintain the flawless supply of branded formulations. The organization ventured into manufacturing facilities too in 2017. Apart from collaborations with renowned bulk drug manufacturers in various parts of the country, the organization started a fully owned WHO GMP and ISO certified state-of-the-art manufacturing unit at Guwahati, which has become a recent hub for manufacturing companies. Participation in academic programs, contributing in health camps, organizing CMEs, partnering in various educational events has been a tradition in Signova, which has in turn helped in strengthening the rapport with key opinion leaders, top practitioners of different fields in healthcare. Building an air of togetherness has always been a priority in Signova. Signovians have always felt the warmth of togetherness in the informal get-together. Picnic, sports activities arranged from time to time, and those has become integral part of the Signovian way of celebration. Few words have been engraved on the basic pillars of Signova, namely dedication, hard work, achievement, reward and celebration, which has been witnessed by Signovians over the past decade and more. This new financial year will be remarkable in the history of Signova, as we are confident to register magical figures
in terms of sales by the end of the coming financial year and make history. আৰু আৰম্ভ হয় ফুল নাইট গালা ডিনাৰ সকলোৱে খুব এনজয় কৰি সেই ৰাতিটো পাৰ কৰিলে ৰ'ব আমাৰ কলিক এজনৰ আকৌ চিকেন পক্স ওলালে সেইবাবে কলিকজনে ষ্টেজত গৈ এৱাৰ্ড ল'ব নোৱাৰিলে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ZSM ৰাজীৱ ছাৰৰ উপস্থিতিত তেখেতক নিজৰ ৰুমতে এৱাৰ্ডটো দিয়া হয় বাৰু যি নহওক যিসকলে এৱাৰ্ড পাইছে সেইসকলক বেষ্ট উইজেছ অল অফ ইউ চেক দিয়া হৈছে তেখেতক